Pelok bro tasngi kalau iPhone kadi ka Vivo V7 ka ada blau kadi na phone new kadi ka phone pelok bro kadi ka phone kawan Aero kawan sign tak mah IP ka phone kalau charge tu tambah khamat jangan dipat ndek dam iwan iwe sign IP mah PT ini sign iya ni the phone temperature itu low, charging has been stopped. Tapi pelak bro akan di video kan EP kumno bahkan charge ni ke phone. Te beli ini kumno ban charge ni ke phone dengan charge su PT multimeter ru PT multimeter tu spengon blue spengon no te pelak bro akan di video kumno ban EP ya kan ke phone ban charge mah ban blue tang ba ka phone ngam charge betul charge dah tapi kalau kakak di video ngam EP kumno ban charge ni ke phone kumno ngam ban charge ni ke phone idan iwi capacitor berit ha ini charging board ini berit ha under microscope ta ma mele tapi berit ha ti kena berit ha iwi dan te dan wengi ni bangan pandai bertemai iwi te sepet ke phone ka charge mah te bro lang bene video jangan pergi bah te bro tinggal pandai TV ke pesta beri dah try pun tak mandat mah tu lagi try tu ta ini berit han ini ke pesta tanggal orang la pandai ketemai dengan pet kai kumno ka charge ke phone nomor haji syar ka di charge tambah tongci pet ka charge cepat ta pelok bro ngina sepang pet tu pet minta ka charge ke phone pelok bro PE ini video ke phone kalau charge kalau successful kakam te pelok di tang ni vi berit ha ini vi short long tentu setting into berba charge charge perbalek ai game berba charge untuk setting dan kita dari tak motherboard lagi kalau jenjar aka bang terekam tambah lang kini kam duna dari bakta bawa motherboard le lakam jenjar su ngiap lead IC ngiap ribol hab you damnong ribol hab kit mai lalu bun su te bro akan di video buat pilih change tang iwe te phone kala charge menatam hirai irut telah bateri san bateri charge ke phone te bro klisi jarngo IP papi ke video mas ko biru dan pa katu video pi 8 si sapi 8 Q saya nga perlok bro beli jarngo IP long ya like subscribe belang ada fikwa ban isu kamu bayar repairing kumno ngatri kumno ngakta terblok saya komen saya ada fikwa mencina saya komen saya teks saya iu hanga po ya komen saya number phone ru ada fikwa dan pak sina ka phone terblok kan sa bu number kaling terblok bro klisi jarngo pilih ini phone bala charge kalau successful kakam tingi video capacitor iwe ngakliang charge ka phone kala charge te klisi jarngo perlok bro